Kublai pi baros ka thup khubor jungi ka dan boss ko media network. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Syakot hajar uba Louis Dotdong ka HNYM. Persyajur uba Mirror Bond ya ka UCC. Rakheleng ko prasnem ka Rose Common Service Center Mairang. Ban wanra ya ka jingsuk ha Manipur ya rally ki pat Catholic Noston. Tementang ne phaj ki khubor ki bakhambania. Unoyalam ka nyautrap National Youth Movement ba Louis Dotdong haka Southrik Naitung ula Syakot hajar halom di injury police station halor ki lai teli kimat ki bala pharap ba ula kran penshit haka jingalang pat ba ka haka ba ka seng kala penlong hamot pran haka ar phulai tere unai wing ar hajar ar phoar kadaw jung ka jing pharap ki pulit pas ngotho ba kalong haka jing kran jung ni urang ba halor ka phang ka baya dei ba ka jing sha siat yap ya ki ka tu ka ningot ki breu hamukro ka shnong ha khaput berka Assam haka than Khanduli West Jantia Hills District nakalyang ki pulit kila kno bat pharap ba haka te ka sngi uni unong ya lam jo ka seng HNYM haka jing kran jung u ula kdokti da ka baong ka sekretariat ka dei ka ktem kinong tu bat haka jing kran ula berngem ban penplo ya ka Shillong Ula ongru banit sam syajar teli khnam bat shispat teli ki renti ya kipat ba kibasa hamukro bat ha block 1 bat 2 bat berngam ban sedang ya ka seng leno ki pulit kilapan ngat uni urang ba ha ka section 41A CRPC mentaga sini Southrik Jylla July layo melawan mi ko Lumjiri police station halor ka jingfon jengmu SI menen wadai section besar Syakot ke sana SI ar betu hadian bangala awan menta po police station ke bang sulungo galong ba la pengat yang kini section jangkaan dua Southway of CRPC ya kebal pengat ru ha under section jeng san jero san B Sispa South A / Sanspa Real / Life South C. Jika ke bang sulungo kalong ba kani kejingjan lapet ba kadai nadu ka mencem senam ar hajar ar puar ya ke ba hila perlong ke public meeting mo perang nak benta ban persyajur ya ke sarkar halor ke jingsya siat ya penti perdok persnab jingi mukro dia ndala ya I statement nang tu nak liang jung SI la ong bet ba kwa jing sha na phe ba kin thu lam ni halor tu ke jing keno jung phe ba ka sekretariat ke de ketam ki dong tu tanga batai bet ya ke ba ni la kran kum kisang halang ni kran ya ke bang yui ta kalong ba beling ong ya ke sekretariat ke ketam ki dong tu maringi i ke jepuluk kesan jong sarkar ya ke pisa tangka ke bari jong pai ba Kelam dalam aban len kejengtung jang sarkar Meghalaya yakin ru pongut ke konsultan bawra nabar da ke besi tulap palat ya ke silak sibnai wei konsultan de lada ru pongut ha ke sibnai sisnam katno kror ke pisa jang ke sarkar Jylla lani ka umsap jang yu pai ba ke bal suthe spring banabar nang ta ka ba ar ke bangi i kalong ba bolengi khot ke sekretariat ke ketam ginong tu namar ba kitu ki candidate di RM election Kibabon ki MLA ki ex MLA lane giwe giru pajba ki baram election ke sarkar MDA tu menta ke bu yaki menta ke pendrong kami ki kum ki vice chairman bagi chairman jong ki department befer hato kata kamdai ke jikto na go hak jong pajba ki samla hapok gari ke si jantia jong ki dan ki lakmut ki bala nang lasta hari ke balengo kalong ba yakini ki samla ke sarkar kam samla pai tangka khmat ru ban aikam ajam yaki Handrai laluti ya ko umsap jong pai ba ada ke pendrong ya kini ki balat kentat dok pai ba ki election ru dang pendrong ki bikin yo kum chairman ba ki vice chairman hapok ki department ya kata kada ke banangkong kabar nakaliang jong u SI ukuli yang awang ba piong ba pin le sam kita ki ranti ba ki nampeliang saki pai ba ketu kada ke bangila adat sam nadu Usna marjar arpuar nadu ki bena Julai jong usna marjar arpuar ila adap sam sekiti tan blok 1 hag bangila ai ki sispa tali kerenti bat sejar tali kenam ban yadai la di na ke jing sha Khubor ki le no karbe ki baju pendek bat ki baju wan le don bor na kapor ki parari jong bisa blok 1 kalau ada ke sarkar kamla ban ai ke suloi ban yadai ki pa ba ki jongi bar kamla ban bo di pulit
hato kam ada ke benta jungi keseng ban yada la ke jung pardo prasnam ka khanam bad uranti kidai ki tiar thma barim maja jong ka jai ban reu ka jungi ka we pakal we ka long yen khasi ba phinlai hanong kandong phinlap ba kendon ba yo khanam ba karanti kini kidai kita ki indigenous weapons lani kita ki tiar thma trai muluk ki jungi barkat kum kene ka jok ka bamta ngin syamba kini kita semua kila along tangkum kita ki ban subu of museum harai kini kita ke badan kam namar ngemla ban kam AK47 kum ba ngemla ban kam pistol kum ba harai lara ka don ka khap ka ching ka ba emergency ukhnam makarti kita ki la jingda ya kita ki parari jungi ki kendu ching na ki sha Khubor ha kitu ki leno karbi ki badan hapo block 1 dan nang ta ka balai ukuli nga wong ba pi ong bat penplu ekor Shillong ngi penplu ngin penplu bat ngin dang ye penplu ekor Shillong lara ke sarkar Jylla kamla mante la kam ya kini kijing sneo ki balai phau jat lai phau skit bawan hapo ke jat benriu ke jungi ba kijing sha Khubor ke jat benriu jungi ki mensiam ba koridor ki samla ke jungi ki sha yap ki sha pajar snam ha ki mendari bat poiwer ki poi hap na kapor se kapor ayu ke sarkar Meghalaya kalale bat ayu ke police department kalale halor kami ke police department ngin kran syai ke jus ngau tenat bha ban khot hajiringi ki nolam seng bhalang namar bang ngidan hajan jongki bat kani ke jingle police department sarkar Meghalaya ke pen iba kani ke sarkar imat kam tre banyada yang ki trai muluk handrai imat kadai penban kanong ida ye ke mender bagi poiwer poi ha lada kam long kumta balai yang itang sekelimat tabangi keran kum turu lakhot hajir no lapangat kini section ki ba section ki ba ong hana ba ngin kam yo phil ada phimwan hakmat ji plet ngin penbana ada kata ares waran ni priang kata ngala keran USI kum noi lam seng balang ngakloi ban sa kam ngakloi ban sa bendi ngakloi ban bam jadai ngakloi ban hang no bendiru lar pipa ya na kebenta kadawa jong gejak bendi ladang ta UE kata nak kapor ke jingklot ki pulet ke jingklot tu sarkar nomor ki pulet ki hap apa ka home department jong sarkar Meghalaya telada kadon kabor ngi UE sai kum ginoi lam seng balang ngi iba lada ki pulet ki yo e kabor ka balai lo mentek lakam ki jing sneu mentek ki la ada ka basuk mentek lakam are ka e ka bas ngusi kalau mawat ki he pulet ki syak kham kabor ke jong ki syak seng it ha kita ki minister ba ki break bahalor jongki ya ha ka bede bo drugs ngan keren ni pi ka jing por jong drugs sapo ke Jylla Meghalaya kam dai ka ba drugs la rap Meghalaya harai ka jing wan jo ka influx ki break bana bar ki bawan ban sa wai sa met sa yong ha ka po ke Jylla ka jungi ki wan ban pelong ya kani kum ka jaka khai patang yo drugs ban pelet chakaleng ki district jong ke Jylla Meghalaya bat nang ni new iba ke jingkem ji pulet ya kitu ki nong dead rocks boper kapan isai kedar ba ke Jylla Meghalaya ba ke Shillong imat kidai ka wei na ke jahat khayi ka ba he ba ke jaka khayi patang ka ba he ba ya drugs ban pulet sa ke benta ju ke si jeng kap pulet de ka jing bomla jing pulet kalong ba wat ke tu ka an NDPS Act wat ke tu ka an ru ngidang suan ya kran yo SI bodai jong manarting police station nak tu sengi bisa adung dekat jong yang makum nongin la mate la kam drugs wong ba ka NDPS Act kamsha ya kitu kinong di drugs ba lada pilasai na pok pela jong uyo drugs pibo na amadan kambot ba tu ndai su drugs jong tu nong di drugs ka an ayu kebukum kata yang iksang halang matang namar ba kami na sentur jongi laong ba ngila guilty ngila le kini kikam yang nong di drugs pat tang susai na pok pelabo ahmadan ana desu nong di drugs kaan ka bakum kata ka penlong pulet makin telot ke bor ski wat ban kem la ne pengat jing saja ba kani ka jing bom don ngan keran sendan nang di por ka jing bom don jong ka rehab center jong sarkar hadu menta ke rehabilitation center ke dan tang jong private rehab center ya ka ba kishim ka dor ka ba he ba mensua por na khna bangi dai tang kir brio ki barius pa ki badi drugs handrai menta namar ke jing lan jung ne drugs wat ubrio baduk menta nanong kendong ula long ning di drugs habau di drugs ki kime ki pai bawana long yang baduk ndau kwa ban kela empa akitu ki private rehab center ka pisa ka babon mla ban siu
nak tak kedau kawan rak kajing tron ya ketuga jengkwa batem ya kini kajing ya kini di drugs bagi nak kaya drugs kunjuk dia lara ke sarkar kadon ya ka free rehab center nyidang lebo memorandum menen how ba pol pada Minister of Social Welfare Department bandawan ba ke sarkar lembaga department ke jeng dai ban thau no ya ka free rehabilitation center na ke benta bandandru ya ki nurse ki doktor ki polis bat khamtam ba ka jail ke bentar ke lokok ke ban set ikini gidong lek kam senil bat ban pengat iki kat kum kata ka an juga NDPS Act kanang ba kat ba kidang syak sumar hang tu kin dandru ang tu po jail rekum malong mata kamdan kata namar ba kitu ki private ki simram palat kimla ban afford ya kata ka jingram du kado halor jong kata ka jing mila bu ikini memorandum ru menen kanang ba sarkar kan lek ke Halor ka jing thmu jaga sarkar pedeng ban wanra ya ka uniform civil code UCC hapo ka yeng dorbar parliament uba mer bonds MLA nongpo haka jingkran bat kilat pathai khubor menta ka singi uong ka jing thmu ban wanra ya ka uniform civil code kamut ba kadon tang ka wei ka an hapo ka ri India Uloong ba lada ka ni ka uniform civil code kan trekam hapo ka ni kari kan sakta ya ka jinglong kerpang ka jat ben riu jungi ya ka riti dustur bat kumjuru kan kta ya ki pat riulum hakeleng ki jaka hagju ka poru ba mirabon ulakan turu ya ki langur kinomi khmat na ka ni ka Jylla shaka lok sabha raja sabha makin kran persha ya ka ni ka jingthmu jaka sarkar pedeng ban wanra ya ka ni ka bil hapo parliament namarkan kta ya ka jinglong kerpang ka Jylla jungi Ulapan pauru bana kalyang jong ushimet kumunong mi khmat pat ba udap da kamen sim ka jing sngo khia halor kani kamat bat un yeng persha jur ba kamde ban tre kam hapo kani ka Jylla bat ka wei na ki bil ki baka sarkar pedeng kadang don jing thmu banwara ha kani ka dorbar jong parlimen ka bangsa long shen kata gade halor ka uniform civil code pi ka jing sedang habang ye keren sepang uniform civil code dikila mention terpang apa ka artikel ka basau pusau jong ka reti penia jong ka ri ke jungi ka boong kumni pun pule ka uniform civil code for the citizen the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of the state ka keren tangkam tai ka artikel ka ba sau pusau but ngi kum ki riulum ki ba don haga dong sate lami haga Jylla Meghalaya ke jungi bat ki rulum se ki jakaru ni don ke jing preserve la ne ke jing yada ka pakarpang ya gerti ke dustur kendo ka siap ki customary law ka per ke king ni don namar kata kani ke ni ki mat ki pa kongsan hadu kata bat ba lada ka uniform civil code country kam ha ke negeri ke jungi kalong ka ba mah do kata namar bangi ngi don lala gi jong ki kom kiriti gi dustur ki bangi juyai bot kham tam ngi ko don haki ne ki schedule area ki bangi ngi don ka jingmut abadon ka ne ka uniform civil code ka wi ong kamot ba kan don ka wi be ka an ha ker India ro koi halor ka wi de bat ka songkha songman Lubede bat kajing pelat sansieng ke divorce ke ko nang ta kajing hiar pateng inheritance lani ki succession kajing don kajing en ki kur ki jat ki kenja bat ki gue ki mat ki badan hang ni dia nomor kata ladangin pe kajing long kerpang jong kajai penriu ke joki kamtam ki badan apa occident area kan kata sibun lada kaneka an country kam kamtam ngi don ka Christian marriage act kat praspan yang puak don pa ni no du perpareng ka don kene ka ka ba long applicable du mentaru ka ba ngi ju practice ngi ju don kam jadi ngi ta ka dau kalong sensitive bahagian ni issue ha ka bede bat kumno ban balada ka sarkar pedeng kan pentri kam kan kan pas ya kan kan bill bakan long an hang ti parlimen kumbala ban suthu na kalyang jong law department ministry of law la panjing mot ni tai na ki stakeholder nek state ko nek but ba ngimpat tip ya ka draft jong ne ka bill du mentah mar kadang de ka anyro ko ba ka sarkar pedeng kadang mun panora kani ka bede ba kene ka phang ha ka snem ka bladep kadang ngambaklau la don we MP apa raja sabha balawara ya ka private member bill
agam tibat kani tang bam syamla pas syamla menjur daki artli yang dorbar tawan parlemen di Lok Sabha bat ka Raja Sabha dimenta ka sorkar pedeng ka lam daga BJP kidon karkom perkhan ban warak biang ya kene gebil kamdi suka private membil kala de gebil kepakin warak nagaliang jongka sorkar de nomor kata kat bekimpat introduce kene gebil apo ka parlemen ngimpat tip komno kolong ki konten jongka alkilong hadukan langi ki padon ki schedule area ngin sya exam ne amna kata ni kan long applicable ya baro ne pang ta ter ngim nang panong bar ngimpat I ya kene ka draft adun ta ke I ka pangamut panong menta kolong ba tang syo kene ka draft ni ban pule ban pitu bangin sim ka stand dan re kumbala ban sutu kolong baik ba ladakan tri kam hi nakaliang ka jonga himet ngas ngo bangim de ban priang ni ha ban keren kan bala ban penbet ban penlat kam tam ya kene kan dong bat kathan ke jungi marngi gidon ke jinglong ka bakerpang la itu kerpang ini wada ka constitution jong ri India po ka kredit ka bandreu ka 6 schedule tu karkom bat khando ki ke jingdon ka district council ke jingdon ki dorbar raj ki dorbar Shillong nang ta ki Shongkha Shongman nang ta ki jing her pateng ka khando ka siap ka land holding system ini fair na ki wi ki jaka ki badi revenue land ni de ke shilulan bat kini kirti dustur kar komlong kar kom im jungir pe per de nomor kata ngi habban penkre ile de ngi habban position ile de hak takar kom bangin habban ya dai ile de bat ngakan turu long ba jong ne ka po ya ki member of parliament ki MP ke bulan buram ki jungi MP Lok Sabha ngi don arngut ba ben sen pala bat I agat hasang ma MP po Raja Sabha I don iba WR Karluki bat kiwi ki MP na ki dong satelam ini bat kiwi ki jaka kiwi ki state kiwi ki Jylla ki ba persya ya ka uniform civil code ki don tenamar kata kani ki khap ha ka ba ngin ha ban pek ta ka parliament kan le kom no ta ka ki ban don gamat ban ya keren hang thi ki de ki MP ki don forum ki jong ni kan tu ki bat ni I full support ni ro ngin kersan lor kan ne ba kam di ban kata ya kan ne ki jinglong jingman ki an ki dustur ki customary law pengilan don ki bangi practice adu mentah de kum we ne ginong mikmat na ka Jylla na ka temri hoy ni na sngo ba ni persya ya kini bakam de ban trikam mar kini ki de ki hidden agenda ki ba ima ha ban pe kum mengiti bang JLT jong ka sorkar hapo sorkar pedeng ki jing persyang ban tuklar ki jing persyang na ka mentah ban kumno ban ya ka constitution jongi ta ban persyang ban musliah yang tai ki dok sibun ki hukum ki de ting ha ban fikir ha ngamut ban ong ba ki ke bro ki le ki besniu sudah dan de gidon ki kamba bah sibun ki le ro de ka sensyar pak ba ak demokrasi ka merit demerit ka don be gidon ki jej bill ki bala penlong a dan de gidon ki kamba bah sibun ki le ro de ka sensyar pak ba ak demokrasi ka merit demerit ka don be gidon ki jej bill ki bala penlong a ki ba yarap upat ba gidon ki jej bil ki ba pelong an ki ba kata ro ki ba len ki ba kata yang ngi ki ret pat ting ha pelong husiar so pen kentu yang song senang ro kan ngi mat ka ba long sensitive ba kan ne ro ko bangi ha ban pej ba ban perkhat ba ki legal expert ki kau perkhat ki don ro ngi ha ban perkhat komno bang ne teli bangin penne pensa ya kan ne ke jinglong tenrai ke jungi ya kan ke customary law ko pengidon ke her pateng kan bat khendo kiwi ki jingit ki jingbut ki jingrenti jungi hagi balang bo her Christian marriage act ni don tentang ada kan ni kan wan kemut bakawi bit ka an borok ko wi keri kin marmenta ka jing ni don ni pet kum ki muslim ki don kan personal law board ke jungki ki don ki jai niam per gidon mar kata aku beri berkeneru jing persang nak liang sekarang pedeng kalau penwara abi ya kowe ka an ka ba jing snow junga kan kata ba yang ni tukun kilong song ni haban perkhat kumno bangin yan ang desa kemat ban ya dai le det kum kinong mikmat ki ba pi ba legit min don hasanda hi ber ki ba ni le kat bala within the frame of the constitution as per law hapo ka ambit jong constitution hapo ka ambit jong ka an ni haban ni khun ni kene bagan penting kena baga jing long kerpang ke jungi gini ai ne apa kan ne hagi por ki banwan tang gini kentin ki ba kendia Haka South Naitung
ka Rose Common Service Center Pendeng Yong Mairang kala rakhi ya kalungkhu dap pras nem joka jinya lenti ka jongka khamtam ha ka jing shakri pat ba ha im lang salang kani kalapli ikila jing hikai shaki samla bakin la ban yang halaki jongki kejan lengba kani ka CSC kala pensuk balayarap ikiba buon ki samla na kani ka than ha ki jinon kam jongki ya kani ka jing rakhi la penlong hapo Tirot Singh Memorial Hall Pendeng Yong balawan ban penrehem ya ka do ba met ba lengdo MLA Shongkonor Meghalaya State Planning Board kumu kongsan baru Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District ba Gideon Kharmau Plang kumu sembut kongsan kajing rakhe da prasnam jaka Rose Common Service Center kalalong da kabadap da kajing kemen ba jing kerku kerdo na kitu ki balawan shembenta State Planning Board tentang saudara ini dari Shillong dari Shillong ini rumah yang kami kini di Sumeru State Common Service Center bahaya pasal kita terus berketim jadi tapi students ini kita belajar berbisnes ini kita dalam komunikasi beri masalah orang nak kerja di dia. Jadi kalau kita ini baru setengah menyedar kita berapa menyedar kita tasnya ada Jylla kabar terakhir kita rasanya kalau khususnya untuk jingseng jing urus ya kita urus Common Service Center. Kalau kita dengar ada semua kerajaan ini pak Sumer, kerajaan ini jadi serta apa kita kikam bah urus ada penuh itu pilih ada nikahnya, ada nikah ada mintan menurut berjingkawan, masih bagi haladir, berjingkram, bagi lain menurut barabuan ini setengah insya Allah. Dan ini yang kita urus, ide syaibi kita juga. Ain saya, dia yang bisa melakukan ini itu, dengan suatu apalagi lara itu makanan lalu macam ini lalu kita kalau masih lalu buat kita dan orang khati. Kalau kita ustana beruslo kerja di tujuan pasien bila ada sebut hikam baru hikam maksud ini kita jadi ada harakat di update jadi bagi pun banyak memang penuh kata ada temani betul itu dan ini kena sekolah dan ini doktor dan ini dari Jylla banyak tunggal kelas keluar Jylla Manipur ketua kelas keluar ini lagi sadir buat lagi dan menghadap diri dari Isya kaum di Kristen itu sudah dia kalau macam tu ada ibu iping yang Jylla itulah yang menjadi alasan dua
jiwa jiwa di sebuah awal rock ini nasi dan dari ini beliau dari negara Islam berkong bersah mencium yang terlalu kini pagi ini para jemaah mahir pasang perak kerja mencari nimna ini kuis kerja tabah kerja sekitar jembabun ini mereka di sekolah ini service dia di nakliah ini kom ni ada kerja bom dia ini boleh mengambil lebih nah kami bisa berkali dia mesti berjaya tapi di mengenai kerjaan ini kami benar-benar jadi mengirim dalam sosial ekonomi Jylla ini kami berjaya mesti film kamu sekawan warna ini warna fusional ini aku berjaya ikulah akhir Jylla mesti berpilah akhir contribute sekifna cepat dengan industri ini pada dia nak buat kesehatan berkowe kami ini kita mesti berfikir. Daka rally bajai-jai penlong kabalang Katolik Nongston Diocese ban duai berkerpa di utara Yesus Kristus nong penim ban wanra ya kajing sok Jylla Manipur ban penpau ya kajing ngolem meki lanot ke balangat ban mat na kajing ya snam hapok Jylla Manipur. Hakajuk kapor ban kerpa di ublay ban ay kajing suk hakipat nong shnong kate ka Jylla kabalang mat e kajing ale mar keliang hapedeng kijat ban riu jongka mentalah riu pos ngitam kabalak klun ni kimen siem ban lui bat penkela petwir yaki pau hajar ngut ki briu jongka kipat riunget Katolik na keleng ki parish hapo jongka Nongston Diocese kila tu Nongston ban shimbenta hakan ni kajing yat pat ba bajai-jai da kajing duai bajing kerpa na ublay ban wanra ya kajing suk hapedeng ki pat ba jongka Jylla Manipur. Hakate ka rally la sakhi ki hajar ngut ki palba ki balawan baneshim banta kunthop nadu ki reunion ka balang Katolik ki khana school ki riu rangba ki longkmi ki samla bat ki we la sedang yakane ka rally bajai-jai najan ka indoor stadium Nongston bat ya ter shasor Nongston bat la penkut hakamada new Nongston da ka jingalang balengkot bat ka jingduai na ka banta ki pat ka Jylla Manipur. Sarkar Chief Minister Jong ka Manipur Banwan ra ya gajing suk apdeng jong ne gajing ya kaja apdeng jong gajing janja toki kun jong ka Manipur barakowe mani ni wan ban pertahan ne banong dora ya gajing suk ai bagani gajing im ka jong i ki briu ka long ka kordor hadu kata ai bakin sange ya gajing ya penyak gajing snam bat gajing khang ya ki yin kesen ya ki jaka maneplay. I appeal the Chief Minister of Manipur to bring peace to the state and to all the government of Manipur to bring peace to Manipur. Government ko para baro habangi phai shakane kachunja kumbangi le osno hot kajingya kaja kawan nakata kaba kin penrung ya imeke haka skill tribe kata kawai kadau kabar kalong ba nakaliang chonga sarkar kakwa bahkan pet ya ka forest lane kata ki jingdon ki plau dan penlong ya ka rilung henry haba pet ya kene kita ki jingdon kam lada ka don kata ka jingya kaja hapreng jong ki atli ki jat benreu lane ki tribe sapo jong ka Manipur ki meithei bat ki kuki balai ken kanra ya ka jing penjot ya ki ying mane balai ken wanra ban penjot ya ki ying kisen hatu kadai kata ka benta na bendau ban ya kaja isis ko away kaba lasio kia alomor jong kane ka jingja kaba laja hakin men ki para jogi apo state Manipur balai ngisno kia namar kilatu ya kacing su iyang gatna mangi baro hande nyuman wala dangim la pan poi baro hakane ke jaka hanrai haman la ki parish
hagi cakap pakai ilak penlong ya kini kasih kecil tuai na kebentar kecil su. Baru ikon Kristen jong kini kadong katan bat kini kacela niam ba jong Nongstone Diocese datang ya kini ban yok ya kecil su apa beri Manipur apa ke state Manipur. Ngisno kia hadu kata-kata nata daun jong kacing jaya kini kehilan ki para jongi ki bala du ya ki yin kisen ki bala du ya la da jong kacing in ki bala du ya la ki jong ki jaka ki puta bat ki bala du ya kakun ki report na po state bat kakun ki jing sisa ba don kacing wang shong suk bala dia bat gang dia Manipur. Kadon kecing ya Khubor, kawai kejat, ya kawai pat, bat kecing bom shong shai, akaba amin kecing ya kenat, madu ka laiterik laime, araja ar ulai. Ya don kiyeng kisem, bat Shillong kibala syak hangdu, don ya kecing don jing em joki madu lut, lani la syak tu, bat syak punjot, kiyeng maneru. Wasak le bijot bat kenpra bat syak hang. Palat san ko hajar mut kibril kim don su ke jaga shong jaga sa bat kisyam lanot ki don agi jakari paper apa kilapoi ban letri. Mentah hadu kane kasni sauterik Julai ada hendrik mulai sini kepala yai hendrik Ompat don keno kecing yang penbek ne jing penyai. Maka lihat jong kinang sensyar. Parwan rano yang kejemput jong. Haka jingelam jong Reverend Padar Cosmos Jylla, Parish Priest, Parish Umdang, kipat Katolik rengkat kipat ba jong kate ka Shillong, kilami ban penlong ya karali bajai-jai haka sauterik Naitung ban duai bat kerpat blay na kabenta ka jingsuk Jylla Manipur. Da ka jing jar-jar kipat ba kila duai halaka mensiem na kabenta ka jingsuk haka te ka Jylla. Karali kelas sedang na ata jangka parish bat yat lengba ya ka yo Umdang bat kut Hadon Bosco Secondary School. Haka jingalang balengkot la yo ekjingkran na uba Alfred Kenshi, President Seng Rangba, na ka Reverend Sister Esther Marwen ban no Reverend Padar Cosmos Jylla. La penwa ya karali da ka jingkur khu kurdo na Reverend Padar Elingking Lengdo, Assistant Parish Priest, Parish Umdang. Uba medba Lengdo MLA Chairman State Planning Board ka Sarkar Jylla haka sauterik Naitung ula sa miki MTAP shiki khana school class 11 jong usnam 8000 arpu ar hado arpulai bala Beijing lut naka scheme Chief Minister's Digital Learning Aid. Ka jingthmu ban ai tablet shiki khana school kalong ban kentiu ya ka puli puthi lengba ka digital technology. Ka office jangka block development CNRD Mairang kala penlong ya kani ka jingsa miki tablet chiki khana school St. Thomas High Secondary School pendeng Umyong Mairang. Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District uba G Kharmau Plang ka BDO ka Mairang block kong Dr. LR Nyauta Sub Divisional School Officer Mairang ba J Thernyang kinong tray sarkar kinong hikai bat ki khana pule jong ki school ba pher kilawan ban shembanta hakani ka jingyalang sam tablet. Hakani ka sngil ay busket khusnam na kabanta kinong job hakajingya kop draw bat jingya kop tho poitri ya ki bala penlong hakasi rakhe penne maryang kabala long hau banai jiliu menta usnem. To be here this morning on this special program for the distribution of MTAP. I can understand there are about 800 students who are going to benefit from this distribution of MTAPs. And also, I am pleased to note that we have just distributed the prize to the winners of the special
program conducted by Block Development Office with regards to the Environment Day celebration. My dear students, it gives me immense pleasure to be a part of this meaningful program. And the government of Meghalaya is continuing with its efforts to provide facilities to you, the students of this district. I can see different uniforms, which reflects that you hails from different schools of this district. You are the students, you are the youth of today. And I would like to remind and tell all of you that you are the future of the society. I am very delighted to note that Kevin Lauranian is here. Do you still remember Kevin Lauranian? Yes. Really? Yes. During COVID, remember during COVID, we getting this MTAP. I'm sure that this MTAP is being designed in such a way that there are some restrictions not beyond what is supposed to be. And it is for the purpose of online classes and so on. It's not for going to any sites like what you call some songs and so many sites nowadays. Unwanted sites, I should say, right? So I'm sure that this MTAP must have some restrictions to ensure that the students who have this MTAPs should have a focus on what the purpose is being given to. My dear students, I am pleased once again to be here, and I would like to thank Kian Video for organizing this program. And it's my privilege to be here with all of you. And I wish you all the best in your study, and looking forward for good results in the very near future in your coming exams. And I would like to see that in the next class 10 exam results, maybe the next year, class 12 results and so on, I look forward and I demand, not just look forward, I should say I demand from all the students that the name and fame of Minor Constituency once again, and of this new district as a whole, once again should appear in the top 10 or top 20 list. The principals of the various schools, teachers, the students, and including the host from this particular school. It is indeed an honor and privilege to be part of this function, which relates to the distribution of these MTAPs. As you are all aware, this is a program by the government of Meghalaya, which is there to promote the digital education here, not only in our district, but in the state as a whole. So, my dear students, getting this MTAP is not just for utilizing for any purpose like the way people use your mobile phones and all, but this is specifically for here to promote the educational
upbringing, so that kindly use them in a proper way, so that you will shine. It will help you in your studies, it will help you in your academics, and it is indeed a privilege that few of you have been chosen to receive these tabs. There are many other students here, not only in our district but the state as a whole, who are longing to get these kind of accessories. So, from our district, from the district administration side, whatever additional help, I know some of the tabs have not arrived as yet. So, some of the students, they are not. You might not get them today, but they are on the way. Don't worry. So apart from that, any other help that we can provide from the district administration as well, I would request the principals of the various schools to kindly approach our district administration. We can work together for the betterment of the student society as a whole. So I take this opportunity to thank our chief guest who has spent his valuable time to be present here today and to grace this occasion, and all the organizers, especially the Office of the Block Development Officer, who has organized this program. And I wish success to each and every one of you. With these few words, thank you. Arngut kinong mikmat padba, uba Shaklar Warjri, Menteri Kikam Sports, baba, penyat sing CEM KHADC, kilalit jengo ya kamadan ya leka juga senong umpling, ban kli imbyang ya kijing tre bala sateng nakadaw juga election MLA baladep. Ban sna mini stadium ya kani kamadan, ladep mang saw klur tengka shwaki election. Nakaliang kini kinong ya lampat ba, kila Khubor ban sna no marmar ya kani kamadan. Nakaliang juga senong berka sports club, kila kerpa di ubah Shaklar Warjri, ban tei ya ke indoor stadium ha umpling, kumbala lem ya kiwe kisnong, kenang ba kisamla, kin pelut ya ki por syuti, da ki jingele kai kamtam ha kapor janmir bat por liur. Labatha mardor ya chief engineer juga sports department, ban matpang ya ki jingken jing dia ban lut na kebentakan ya ke jing temu. Kajing mentoy nam ka snong pling kadai ka wei ni ki snong pala he ba ni don ki population kumba khat ar hajar khala hajar mata. But Kabasungo komen kumenong na akan ka North East Game Olympic ke badang sudah belong ki bami khmat na po umpling ki don kumba khat saungut ande ka baso tanat kalong ba kumba shiphongut na padang jong kini lagi jong ki disiplin ki wara buram ka sinong ki wara medal kumba shiphongut hakaba ya kiru hakapor bangi plebo nong rem hau bana January hang ne ya kini madan ngilale buram yo ki lengba ki jing yarap jong ba penyak Khubor bidang long MLA itu Khubor teh aku juga Khubor ru kani kebanan kalau long mentah kalau long kawin nak center nam ta ka ul Shillong bahkan ni Shillong la se ka bangila banong ka bah hakani ka madan ki bun ki bawan ban penun kam namar kani ka kapsor jengi mo ka umpling kani kala de ga kala de ga win ki madan ka ba paka ba nama ka don ki jaka ban parking ka babiang nang ta ki bawan man pendengkam bahai kini hang ni kidon apa William Carey University kadon nang tin apa MLCU nang ta ki school apa snong nang ta kini ki school bamarjan adu pokse renja nomor kita han cetai kimdon ka madan ka babiang te wat nadu na laim khra ru gini ki wat na gini ki balang presbyterian ki wan man pendengkam ka porba ki pen kondak kini ki program jingila kai ki kita kede ke bangi i bakum kinong penyak juga klub ke sinong i ba kani kamong bakawara ke jimunto hitang ki kun samla jong kini ke sinong riwat kini ki ba sinong ba marjan ki jong iru ki laban wan ban pendon kam hakpor bagi dot kam aku boleh shibun dia minta kasngi nakaliang jungi bat dekat bat nakaliang kantor sinong bling dengan jingi don lang jongka sports club bling Nadu irang Pak Shnong, Secretary Shnong, kirang Pak Dong, President Sports Club bagi members, ngiyok ban wan minta ka step hang ni po badan Shnong bling. Tengi su komen ru ba nakaliang jui minister badai pej ya ka tanat yelekai ke Sports and Youth Affairs Department, jong ka Soka Jylla Meghalaya, la yo ban wan jua lang dia kani ka madan. Kajing tu jong kani kajing kenduk kajungi kani ka sngi kalong ban yo ban step
yaki kam nani ban bot din yakanika scheme lanika sanction ke bangi layo shwa collection haka government ke beladap haka jingilam jong chief minister Sir Conrad ladap ban ai kenika upgradation yaka mini stadium football ground kumba 100 crore tam ka sanction te haka bede bakani namar ba ka donno collection general election hadin kata kasawan saka election po soyong kala penlong ba kandon gajing sateng jokani ka kam te menta ka singi la yo banwan tengi so comment ba menteri ba depek ya ka sport su ilawan but kani gajing ya don lang jong ngit scam ba kani ka kam ka badang sateng yo ban sedang no kam kloy ka ba arpan namar ba kadang don ru ka jaka ka balai jong ka Shillong hang ni po kendriang jong ni madan kumba ar eka duna ke area te ya kani ru nakaliang jungi ngila kentu ngila kerpat ya ke department sports ke jingdon jong minister ba in scheme yang habide ba ke indoor stadium pa indoor hall ke ba ki kena semlah ni po Shillong umpling ba kini Shillong ba marjan ki badan sub let's say ki sports activities repair khamtam ki indoor kindon ki badminton kindon basketball kindon ki shooting ki table tennis but kini ki sub jung kena samla ki badan let's say kin yo ban shimenta hakanika jaka te ka football ground ni sutu bakla ya chkhman ten reitang ki indoor ni kentu biang sesien but ni kerpat sesien ya ke department sports jingalam jing minister bain yo ban ai kenika sanction but ngisu kalong positive ba ka respond ni minister ru ila ai ke direction ni chief engineer state sports council pandang sedang no ban le ke estimate jong kenika indoor stadium hall ka ba ngin yo ban sedang le se ban yo sanction no kenika phase 2 de kata di kejing penduk jungi but nakaliang jungi ni sesien ngaso ban pau ni jing ai play kerbang ye minister iba Shaklir Wajri iba lawan mentak singi hang ni po Shillong umpling ringkat jing don lang nakaliang kador pa Shillong umpling ya kene ga indoor pade kadai laga jong ka estimate ka shongdor hadu kan ya kani ngin empat la ban tip menta katnu ka jinglut jong kani ka indoor stadium ka ba ka jingdon jong kani ka area kalong kumba ar eka kani ka jaka ka badang light te le sikin sa pendep eka estimate sa wan tho but hang tang sa yo jingtip le se katnu kan lut kani ka phase 2 te ya kani ru ngi kum kana kaliang jungi bat nakaliang ka Shillong sports club kin nang budin ba kini ki kam kin yo ban urlong nang ba kan long ka jingmentoy yaki kena samla jungi yaki imlang salang kam tam ka Shillong bat kini Shillong ba marjan habide bat kene ka football ground dai ke thrai ki infrastructure ki bahapan shna hangne kaba detail le sing lemla ban batai lot lemai chief engineer ni khamtip hindrai ki site gallery kindon ki babun hi ki site gallery but ki site fencing te le se ka ground le sing in pat yo balong complete ke ban biang te hindrai le se hadin dala dep kene ka phase 1 phase 2 in sapet pat le se lada idon kamru ba ngin pan dau artificial turf hakanika ground Jylla no thrai kan sedang kene ka jingkai namar ba ki penpa ba kadai ka ha kanika benai ayom slap tele si tang shu dan ka kan kamrang ka beneng le sikin yo ban sedang no kum no hau benai August na September kin yo ban sedang piong sopo kro dai sopo dai sokro te kane ka sanction na ka sport department ne kadai na ka sports te kat no try pi bu target ne pendapat ka completion jokni ka kam haka work order ka ki happen pendep kumba hapo jongka arsau benai kemut arsenam dan rina kaliang jungi ngin kentu bala damdon jing penwit na ka bol mariang kin kham tre kham stat nang ba nyo pendep kumnum no kumba shisnam ni shisnam Ka Little Star English Medium School kala job kum kalado haka boys under 14 and girls under 17 katba haka boys under 17 ka Mairang Presbyterian High Secondary School kala ra ya ka nam lado kini ki school kinmi khmat na Eastern West Khasi Hills District haka Inter District Subroto Football Cup 8000 ar phulai
kong aku balai ko leyo le haba ulah dong ka pati kena pun lagi kisni belajar babat ailang kunju ba ko office bala ban pendam dia kali second district level sebelum tu mukaji cup football tournament ada apply kali ke state ka baan atau ke district sports office kayo akata kali ke district level tournament ka bakal pang but but I could play with DSO you were in charge of the Eastern West Happy Hills ikong palaran niya in Khubor Shibon kong pala atau ilang personal mga yan bantuan kaniga closing ceremony jong kaniga tournament but kung juru nga I could play kong Stephanie Ramsam ibadan lang humi pan witness ya kaniga tournament kung juru iba global betul mo ibadan lang na I could play iba juang lang po ito po ang I will see ni kikina school but kung juru iba sekolah niya pagi I could play iba don lang ngayon po. But kung juro, yung kinohikay, yung principal, lesi, yung don hanggang hangpay, lampis na siya I could play ikan pang yung baro, ba pi lain ka rin, siya kinikina, bagin wang hagani ka rinsam, banyan siya benda, hagani ka district level bruto ka tournament aja pulay. Mas moro, yang gerantang kandiya, nomor ngasusuh kinikina, kilajap liakay, tidakhan, but had a sport si berbon itu keren bursin di kitna ilong entrance ng bakumlo video no ya ka trophy ke jongi kiladon ko kali karansan baru mesti pidi ginom jong lade lupa ginom jong ladon hodo kali ke level di nato badon tim ya chipang kali ke subroto lamar ba tim matutip chipang kali ke subroto ka lamar ba kamairan tanang yo hasil ka ba ang muslim di sebelum tu ketika win ke tournament sebagai Directorate of Sports and Youth Affairs kepada Muslim hanya district berpihak di kata Muslim sampai school dikena kembali school di ju don matu ke district level langsung dikena job pada district level election ke state level pada state level di job election ke national level Kipoy itu kan national, tingkai akan national level ru India ada as an international. Balik India ada as an international. Namun bagi dong team di bawah all over India state, lawan state jom dari India, kiwa bersifat sangat Delhi. Kebajulan Muslim ha Delhi ha upnai September. Tim Muslim ru gindan Delhi ha upnai September hi di Hamni kalau bagar pak macam sebelum tu aku akan tetap syafi bar ida ki inviting countries tu ki bawan ha kali ke jela kai banyak kun Delhi tinggi semua tenat banyak tu yeti ba state tu juniru ni lara ega trophy labun state haka national level adu usna 1978 Pada kitu ki Khubor la poisha bakon tarhadu bangin dia syambiang Khubor Shibon